It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. This is Zenzele Ndebele, and welcome to the Breakfast Club, a show where we talk about many things that are happening in our country, in our community. But Thursday is a special Thursday where we look at the history of the liberation struggle, especially the history of ZIPRA and ZAPU. So we'll be talking to ZIPRA veterans, telling us their journey, their stories, their contribution to the liberation struggle. This is part of our history, and it is important that our young children and our grandchildren know how Zimbabwe was liberated and the people who played the role and what role ZIPRA played, because that is one history that is missing in our textbooks, in our history books, and it is our duty to fill that gap. So today I'll be talking to Chilantamo Sakendebele from Plumtree. Anje mna ngivele Plumtree la ngivele Plumtree amakhala angale liberation struggle same WhatsApp group ithi esakhulula ilizwe lingakhohlwa khona. Yeah, so but his one name was Gilbert Mahlangu. We'll be talking about his contribution and you know how he joined the liberation struggle. Babu Ndebele, welcome to the program. Oh, siyabonga Yeah. Nkosi. So i-group yakho iyadubula mangena. Hayi group ayisiya yadulu mange. Uma ngena wadujula igroup yayivela ngaphi? Yangola. Nibo bamduli umuntu lo. Group yayivela ngaphi? Yangola. Ethu yayivela isinjani? So akwazange kwazi ukuthi ngabani abamdubulile. Hayi uthi ngoba exactly wazakwaza kala phela uthi igroup levele ngaphi? Evele yangola. Yiyo bamduli. Ah, la wasihambe exulude ezinkambeni lapha ethi umuntu wami lo, liyawubona. Uzahanjelwa zinkulungwana zabantu umuntu wami lo. Ebuyi, thina sa continue ngohambo lethu. Sesifika ngale France Tower wathi no. Akwenzi. Ngale eNorthern Front ePlumtree ngale. Kule ndingeko ukuthi kufunakala ireinforcement. Ebuyi babe siphambule. Asaya ngalapha esasiya khona. Sabasingena bala ePlumtree. Saqalisa ukusebenzela khona ngale Plumtree, operator khona ngale Plumtree. Kwaya kwachova isikhathi. So nalali sebenza lo commander kwakungubani? Original commander kwakungu Elliot. Nguye original commander. Khona ngale Northern Front ePlumtree. So nguye labo Babaton. Babaton angimkhumbuli. Yazi lo uElliot lo. Right. Kwaya. Kuthe kwelinye ilanga sisingasitsho lutho. Kwakungu-1 kumbe 2 kumbe 3. Sizinyuzi yaphuma sithi commander senjani? Sebemduli. Sefile. uAlfred. Alfred sefile. Alfred sefile. Kwaba njalo sibi. Sahlala singazi ukuthi kade bulewe isitha kumbe bulewe kuyini. Sahlala sayizwa information lokwanti wokuzwa uthi kusho ukuthi ukhanya ubulewe ngama-comrade. There is nothing yokuthi ubulewe isitha lwana unjani. Ubulewe ngama-comrades. Yebuyi thina saye sazokugcwalisisa ukuthi ubulewe ngama-comrade ngulokuze Lookout Masuku. Wangena uLookout Masuku khona ngale kuma-operations. Wafika wasichazela ukuthi hayi ucommander wenu hayi ukhanya unjani, ufile njo efile ubulewe ngabanye benu ngoba ukhanya ngani wengane sefuna ukudlala umdala into engayisiyo, so ubulewe ngabanye benu asukuthi ubulewe isitha uLookout Masuku lo esitshela. Yebo sachiyana la sahlala ngapho 78 khona sahlala ngapho baye besitshintsha but Northern Lokuzen, Southern Lokuzen region. Sasuka ngapha ku Lokuzen sangena ngapha lomhlubulo eMatopo. Sasebenzela ke khona ngale eMatopo, sasebenza iminyaka wonke lo 78, 79 siyaphela. Yiko lapho ngagcina limala khona, ngagcina limala lapha ekhanda. Plus amagas alokuzen. Smoke lesa ngasikhitshi smoke lesa bebechaya ibomba so khishi smoke lesa plus kwakungixobile lapha ekhanda isplinter lesa. So ngagcina laba ku contact. Saba ku contact lama khiyo. Ubona bechaya ngama bombardier okuyisilelo kwa ukubona okuyisilelo ama aeroplane. Ama aeroplane okulesi njengesilelo kwa.
chaya amabhomba lokho babechaya ngakho so laphana ngase ngalimala kwapha 79 vele sokuza kuya ku-ceasefire futhi uzubona right yebo ngelatshwa bangelaphisa abadala khona ngale babe-contacta namadokotela khonapho koBulawayo amadokotela amaningi babenjani bevele ngabezaphu ngoba izaphu yayivele ngoba izaphu ngathi vele yayivele izimele ngoba yayivele konke lokuba armed yayivele yayi-army epheleleyo vele izaphu bangelaphisa ngelatshwa sibila ngaze ngaya lami ngaba right sasuka lapho kwathiwa ceasefire sabuya ku-ceasefire. So ngesikhathi lisase eMatopo lalike lenza ama-contacts lezapho I mean lezandla kule incident oyicabangayo sasisenza silo ama-contact because sake sayenza ama-contact sayenza kangake sake sayenza into kuze nesotshe lapha kusilokhu seMatopo la kwaze sazoyenza enye ngapha eSikiti kwakulwiwa kwakulwiwa singahlangana labo vele sasichayana ngoba lapho eSikiti lapho sabathathela imbhobho engu-3 kule incident eyenzakala eSikiti laphana ukuthi kwakulabantu omakhelwane kwapha abasengani basupport izandla some 79 uyayicabanga kwaba I think kwaba le contact between izaphu izandla lezipra ema-areeni la ngoba ema-areeni laphana yithi sasikhona kwapha that's why ngikutshela ngokuthi i-contact yaba khona sibe i-contact angizwa ngikubalela isikitiya leya yaba khona i-contact la ngapha kubosotshe yaba khona kwazothi ngapha kusiya ngapha kubulukadzi ngapha yaba khona futhi ukwaze kwagcina kulimala omunye wethu babemtshayile la baqamulile okuzeni le this joint le bachaya ngohlamvu echayo yibo nabo pasi le Sikiti yayenzakala yiko lapha sacila sibathathela khona about 3 EAK lama-Siminoff amabili ngoba hayi labana vele sayithi singizwa vele ukuthi hayi kulabo pasi ngapha hayi luvo lo ungalushwa vele ukuthi hayi ukwazi ukuthi hayi lapha hayi uzihlalele vele akula hlupho but ungazwa amabhunu lawo yakusizwa lawo ukuthi so indaba sithi nopasi lala babengalethusi hayi upasi babengasethusi ngoba babengabantu bokuthi vele singaduma kuphela okwabo kuphela ikubaleka lokuhlala entabeni baya bebhese entabeni even nxa belokhuza befika bebuthanisa izakhamuzi khonapho se-areeni la bona bayathi kuphekwa izithwala bazibuyiswe ngaphi entabeni baya bebhese entabeni baya behlezi kwaphana entabeni so hayi upasi sasingani asilavalo kiwo ngisho right kwabuya ke laphana then sisakhonapho kwakule lalikwanisa sometimes ama-Cell Scout ayenza ama-zebra kumbe amazandla lalike lahlangana lapho babe sibakhona sibile ama-Cell Scout la yenza i-contact lama-Cell Scout ngaphi khona le lokuzeni esotshe le babe sibakhona ama-Cell Scout kuthiwa kumbe bayasebengaba kaMzuriwa kuthiwa yilokuzeni Fumo Rabani bona babe sibakhona babe abanye ama-Cell Scout ayekhona vele akaSmith babehamba besenza bengani bona bayini bangabalweli benkululeko behamba be-acta njengabalweli benkululeko besenza khonokho yabo so abantu abanjalo sasisingalokhuzana labo sichane labo ngoba thina esasikwazi ukuthi thina singafika endaweni siyayifaka influence yokuthi i-youth nxa kulesi sigaba i-youth yalapha yabikhangela umumo la then iza contacta i-youth yalapha ne-contact leyana njalo nxa kulokuthi kulomunye umuntu ofikileyo endaweni khonapho bonke bamele banjani bacontactane basazi ukuthi kulabantu abafikileyo even ngama-friendly forces abethu befikile siyathi sibekwazi ukuthi hayi kulabantu abanje asebefikile basendaweni enje through i-youth yesasiyisebenzisa kakhulu lo msebenzi omkhulu kakhulu okukhangela umumo even ukuthi amabhunu anjani ami ngaphi ahlezi ngaphi ayenzani lokhu lalokhu sasithole true information kubani kubo-youth then kuthe kumaphana ngo-79 laphana sesiya kuma-8 laphana sabathiwa same point ceasefire right sabathina sahlala singani into yakhona
asiyamukeli kuhle. Then kwahamba abanye bethu, abanye basala sasala. Kuthe abanye bahamba this week, bahlala 2 weeks. Then kwasokuzobuya lo uGete kade weyini uGete wayela ku-high command kwapha khona ngale eMatopo wazosi-address uGete. Wathi efika thina sayosezwa sasimnika i-GP, samnika i-GP ukuthi hayi uzasifica endaweni enje. Kwabo sitsho emzini nakibo. Yiko lapho esamtshela ngokuthi hayi uzasifica lapha. Wabuya uGete wasifica khonapha. Wasi-addressa ukuthi hayi madoda, hayi ngale sokwavunyelwa i-ceasefire. So kungangcono njani lisuke lihambe lingaphi masempoint. Ngoba into seyavunyelwa nayo le. Right yebo sakuvuma lokho sathi hayi right so sizasinika ke amaviki amabili sisacollect into zethu ngoba into zethu sesinjani sasivele sesiqokela ama-plane clears sesifihlile izikhali zethu. Zathi hayi uzasinika ke 2 weeks ubuye uzosithatha sinjani sesihamba ngale. Right lahlala siyathi kwa 2 weeks leyana sahamba sayamelela futhi njengangale eChabalala sesithiya ngapha emzini wakhe sayamelela le wabuya le lokuze le truck bebe basithatha bathi Zezani sayafika khona ngale Zezani sahlala sezezani lapha bethi le elokuzeni lapha esilala buhwa isilala tshani la saba siya khona le silala tshani kwengahlangana khona lo instructor esasilaye khona le eZambia ulo uvelaphi nguye esengicamp commander la elokuzini esilala tshani zuku babethi ngabhalabhala training sangena ebhalabhala training qeda lapha bethi silobela 46 sangena kwapha sahlala esilobela 46 zuku khonapha bethi Gutu 43 sahlala koGutu ngale u43 zuku futhi khonapha bethi Zakha saya ku48 sefika ku48 laphana yiko lapho kwaqalisa izikandane kwaze Mozambique lesi ukuthi siye eMozambique. Saya eMozambique ngabona umumo wakho neMozambique ukuthi lumumo lo mina lapha hayi angisaqualify ukuthi mina lokhu ngila. Ngivele eMozambique mina hayi no. Nayi semphakamisa izandla ngisakwanisa sengiretire bavuma sibili babesithatha besitshoba ku49 yayakhelene le48 ukuthi i49 lapha yikho kwakulabantu abenjani bengena kuDimob because abanye bavele sebedemobilize ukuthi hayi sinjani abantu sebebaningi kakhulu so abantu kumele bademobilize. Abanye vele abazange bangene ku-National Army hayi bahle bademobilize bekhona ngale ema-assembly points but mina ngademobilize ngiphuma ku-National Army ngesigeke engangisiboni. Right sasuka lapha satsha-ke saya khona le KG6 safika laphana basidemobilize sademobilize kwasuka laphana sesiqede idemobilize sabuya khona sayihola idemobilization yala 2 months 1980 83 84 yaphela lwangena udubo uhlupho lwangena kwaba nzima ngagcina mina senhlala abazawa wami hayi babengambhadalisi rent hayi nganihlala nje but ukudla hayi ngangizibonela mina lo nkosikazi wami. Unkosikazi wayekwanisa ukuthi ngale ngakibo abazali bakhe banjani basithumezele amagogoko even ngakibo kumzilikazi ngapha bemnike even le mali zamasepa lezi ngaphi bemnika awancedi umntwana lo. Right sasihlalela kwapha kwaze ufika isikhathi manje sokuthi ngigule manje ngoba khonapho ngingakaguli. In fact ngangike ngisebenza ngaphi ePhokweni ngale koMesparati chama temporary kuphela ngincede 2 months 3 months kuphele 2-3 months kuphele angase ngizogula manje ngagula kwaba serious. Abantu badanisa wena mntwana ukuthi ungahlayela umuntu onje so chiya lokho ngabantu
izibhuru zami lezi bhuru zwakakhe bamtshela ukuthi wena ayichiya lokhu awusoze ukukwanise umuntu egula isikhathi sonke lesi abantwana ukuthi baphila ngani lo wahamba ekhaya khonale kibo uthe ehambile kibo ngale wafika kibo ngale wabatshela abazali bakhe abazali bakhe bathi no mntanami lokhu wena umlimi wakudayele khona ungakusoli umlimi nxa ekunike khona ukunikile ungakwali ungakusoli wena ulanto uyiphawulayo hayithi wabuya asahlala sibili sahlala sonke wabuya ngagula udla wesithumezela everything ubuya angaze ngaya lami ngaphika temphikile lapha ngaqala no maye ngenzeni ephokweni ngale ivacancy ayikho njenge corruption yalapha la uyayazi ukuthi kuyabe kuqhashwa ngani ngokuthi ngubani uyadiza awudinqa ungadizi ziyalala ngakubo maye mina ngangisila ngokuthi ngandithatha okumntwana kwami lokho okudala lokho ugodwili lokho nxa sokungani sokuchile ngaye sebengixoxile benjiye eceleni ngikuthathe ngihambela kwekame lapha okulomkhiwa okuthiwa ngugiyoki lapha ngifika ngithi khangela giyoki manje ngenze njani umntwana kadli lutho sebhala incwadi igiyoki sengisiya khona leMpophoma ngithi ngena umsebenzi ngingene manje kwaya ngale kwatsha manje ngenze njani nkosikazi 85 yena wonke nalo sukela phana ngaba ndobi iskani ngangena ngapha phakathi komuzi kwapha asitshastere iskani asasingasasweli sepa ukuthi sidle singasasweli ngali rent ngangabhadala nganhlala bazawa but ukudla sasizibonile sahlala lonkosikazi wami sasisidla uthe kubuya 86 khonapho 86 ndoda manje lapha senzise lapha sesingani sesiza lokhuza abantu la sesizadina abantu la ngcono sibona iplan kasasesilabantwana abangani sasesile 4 yabo 4 sawa sithi khona hayi no ngcono sinjani sithi pitch sawa sithi pitch siya ngaphi le emzilikazi shuka khona hayi saya ke sawuthola umsebenzi lapha eGreenberg ngase 87 ngasebenza up to 2015 basebe bangena isikhathi sabo shija usiku la omgabe kwapha okwamiswa kona abantu abaningi zangikhatha sahlala 2017 ngazozuza kwenye indawo lapha kuthiwa kuseBitbank ngeke ngasebenza khona lapha kwakumnandi lapha lekhiwa lakhona la lekhiwa sibile lomuntu nabadlala ishotelwa nje ukuthi imaterial laliwoda ngaphi phandle so wathi ngikubuyisele Mbijana emuva ukhuluma ukuthi kwaba F43 eGutu I think there was an incident I'm not sure ukuthi u43 lapho kwakula okwaxothwa khona amazipra wadutshulwa undodo oyedwa nguSipreni uyayicabanga wawukhona ngapha hayi angikukhumbuli or maybe ongekho khona then eMozambique uzuhambe eMozambique okwenza wabuya ungasafuna ukubuyela kuarmy wawubone no eMozambique laphana mina into engayisolayo ngaso ukuthi no la mina ngiza kufa ngifela into engazi mina ilizwe zakisangilwela ngalikhulula because abantu esasihambela abanye bafa abanye balimala yabo esasilapha abanye bafa abanye balimala khona ngale eMozambique yiko kwangenza mina ngibuya sengithi mina hayi lokho mina sengisehlukana nawo uma ukhuluma ebit ngoMangena wena ngokubona kwakho uMangena wangumuntu onjani hayi uMangena wayevele wayengumuntu yena uMangena was a good soldier soja likaNkomo la silibona ukuthi leli soja likaNkomo but uMangena waseduba ngokuba ngumoya lowana kumbe ukaSatani ngokabana ngwazi wasuka wamngena yena wasefuna ukuthi abe njani abe phezulu uyabona
Yikho lapho kwamlahla khona. Yena uma ngena waye-right because wayelisotsha lela liqinile la umbona nxa umkhangele ubona hlangu le-commando la. Ehe, wawubona lokho lapha kule-commando. Njalo futhi uma ngena ngendlela yayiyo yona into ezinye so zazingasoze zivumakala uzenzakala. But well, nxa ukhethile ukhethile. Akula nto engatshiwo. Nxa ukhethile ukhethile. So njengalabo ulookout, ulookout uyabona, ulookout but hayi ukuthi into zobukhomisa lezi ingqondo yilokhu zendleyana yokuzwela kakhulu leyana bona ayisiso stance lesane esasilawo mangena hayi. Wayengekho strong. Hayi wayengumuntu ozwelayo kakhulu, olozwelo. Manje umuntu olozwelo uyabona into eziningi kakhulu azifuneki ebusosheni because usozulokhuza. Yabo. Ubona ngani ukufa kwamangena kwa-affecta indlela iZebra i-operate ngayo? iZebra phela. iZebra hayi inge-affectika but ayizange affectike kangako ngoba yalokhu idonsa kunjalo. Akuzange kutshintshe lutho. Esengenile lookout anti wayeseyicommand. Njalo lookout anti uyabona wayengenela abantu kuma-operations. Wahamba sambona thina kuma-operations. Wakhuluma lathi live. Ayikona kwanokutshona ukuthi wena hayi ngiyacabangela hayi sasikhuluma live lookout. Silaye impela. So ngathi kwaba njalo. So ngo-1982 lapha selijoyine i-army kulabanye abantu ababaleka bagcina ama-dissident. I-treatment ku-army yayinjani nxa ungoweZebra khona phana ngo-81, 82? No, i-treatment leyana anti yabona i-National Army leya yayilokuzwa ngamabhuni kakhulu. Yayikhangelwe ngamabhuni kakhulu ungathi uyananzelela into yakhona yayikhangelwe ngamabhuni. So amabhuni ayevele njani? Ayengayithandi iZebra. Uyabona? Babengayithandi iZebra. Amabhunu ayevele bengayithandi. Babeyizonda. So indlela abetreatwa ngayo abantu, that's why abanye bagcina benjani? Bebaleka begcwala iganga bethi lokhu hayi. Singeke sikumele lokhu. Babaleka sithi bagcwala iganga. Baba ngama-dissident. Nansi kuthiwa ngama-dissident. Kanti bona hayi bebaleka ngale babebalekani? Indlela isiphatho ababephathwa ngaso. Sasingayisiso esiqondileyo. Ukuthi unje wena right ulabantu abakho lapha ususiba lenketho abatshayo. Bayathi anti bayasabalala laba bakhethwayo ukuthi banjani? Babone phela ukuthi bangancediseka kanjani. Bayasabalala bangena iganga. Babone ukuthi bangancediseka kanjani. Manje yikho ngathi isimo sakhona esasikhona so yazi hayi lapha nayo. Kwakungalula kwakungathambanga. But ungathi uyakukhangela kade nxa senzithi ngiyaku-realize ukuthi kathi kwakumi njani lapha. Ngibona laphana kwakuhanja lapha. Kodwa ngaleso sikhathi hayi kwakungakhanyi ukuthi. So wena wathi ungena ku-army kwaphala integrator wanikwa isikhundla siphi? Hayi ku-army angizanikwa isikhundla. So i-rank yakho kwakuyini? I-rank yami angangula ku-army. Ku-National Army. Angangu-private. National Army. Ngaphandle kwethu ngale sise-guerrilla warfare le ngangu-platoon commissar kuma-operations. So ukutshintsha from u-platoon commissar to private kwaku-affecta khona? Waku-expecta wena? Hayi ngangakucabangeli. Antu yabona ngangakucabangeli. Ngapha antu yabona ikakhulu ngapha babesikhangela ukuthi umuntu lo unjani, ungabe ufunda okunganani. Okunye kwasokusiya ngani ngemfundo ukuthi ufunde enganani. Then sebekufaka lapha. Maybe sesicina lapho ungakhangela wena i-contribution yakho ukuya empini, ukuphenduka, ukujoyina ku-army. Do you have ama-regrets ukuthi angazihambela eGoli nxa impilo ngayingcono? Ngikhangela sibili ngendlela yokuthi uyazi ngathi ngiyakhangela indlela eyiyo ngibona ukuthi lapha esikhathi ngadlalisa isikhathi. But impilo ngithi kodwa hayi kwanginceda kuye empini. Ngoba lami senganjani? Sengabona ezinye izinto eziningi. La kade lokhu ngizibona ukuthi hayi lokhu ngibona ukuthi hayi lokhu kuyilokhu. Le bantwana nivini abantwana so ngiyabafundisa abantu abona. Abantu abambona bangamapholisa about 2 of them.
but isikhathi esebele imizi yabo isikhathi esiningi bebengalalutho besithi ngingazuza imali yaleyo abayizuzileyo bendinika mina siyabhadalela abanawo ukuthi banjani bafunde ngoba ngikwazi ukuthi nxa ungafundanga akulanto ilokhuzayo oyizuzayo. So bebengincedisa abantwana bona abasibili hayi la nxa bengalalutho angisoli because hayi bebengincedisa ukuthi ngizame ukuthi ngifundiseni abanawo ngoba ngangikubonile sempini ngalo ukuthi nxa wena ungafundanga awuyi kuyenza amanye amakhosi ngale wena instead wena uxotshelwa ngapha egangeni nga ngoba uzokulwa nga kuthiwa ukudla kohlamvu ukudla kohlamvu laba abafundileyo bonke baya ngaphi baya le uyenza amakhosi wena nxa ungafundanga ubuya la uzobona namabhulu abafundileyo besiyathuthukiswa besiya phezulu. So into engayifundayo naleyo ngayibona ukuthi abantwana kumele ngimenze njani ngibona ukuthi abantwana bayafunda. So la kaTesi ngithe ngifika la mina abantu abami bonke kungasi inflation le yabakhona ngambavulela amabhuku epost office every month $10 ngisithi baza njani bazafunda ngayo imali yale manje ngokutshintsha kwezinto imali kanjani ya collapse. So ngakuthi so ndaba zami indaba zika wonke umuntu leso. Hayi siyabonga kakhulu ubaba uNdebele yebo sikhuluma lo ubaba uNdebele uGilbert Mahlangu sharing his experience in the liberation struggle, the history of going to war, coming back, and of course the challenges and the difficulties. And his story is the story of many ZIPRA veterans who went to war and maybe up to now they're asking themselves ukuthi kanti vele sasilwelani njengoba ilizwe lakhona selime labanje. So those are the lessons that we get, and those are the questions that we still ask ourselves ukuthi what went wrong. Could Zimbabwe have been a better place than it was today? But also, njengabantu abalwa empini, what contribution could they have contributed, or what could have been done better? It is only through these stories that we can shape the history of Zimbabwe, looking back at the past and also answering so many unanswered questions. I always know that each time I interview umuntu weZIPRA, there will always be, the stories around Mangena and the different views. And this is how we build history, from hearing from the people who were there. And I hope one day we'll have a clear picture of what happened, when and how. My name is Zenzele Ndebele. Let's meet again in other programs.